Angelica? Angelica, ini fit koto. La marche gri mas pa gwele ya. Sa gila sa sot yo. Biti? Pase, pa le show, sa Ini gila. da son man kebon biyo. Comment ça que vous le dati? Si mbone ou mde vwe vele di datu bon. Ah, da bon bito. Oh oui? Ah, ok. Tu vi? E heureusement que tu fin fè baget a li kote map soti a men gade mwen imigrasyon. Kou ede moun. Piti ti gen ba bon. Sa mi? Nou mele. Nou mele. Sa na fe. E ka tu te te ba nou, kou ti te la? Tane di tout na Haiti la, pou sa guys, tout Haiti la, moun tou nan wak. Tout Haiti peut être prison. E mi a iti pa peye nou liye? Li paye nou, mais tati pou konen ba Ou prefere kon prison isi habito? Oh non, ba nan prison ici, mais ba yo pas facile pour nous tourner. Kou ya vaje fè de yo la vi? Mais ça nous fait tati. Sa m konen piti. Ba el a di. Kou ya la nou baka soti mim non? Mais nan prisonnier, nous nan prison. Nous qui Haiti peut-être prison vin nan prison pile. E yo resan de ki ta la chit fit den batay sa ou de banke la? Mais Den de gan yo sa pou ki jita nete la fit de piti. De gan yo moun la. C'est ça. Yo kon nan lè. E gwa di nek sa we. Ya pon nou mese, ya pon nou ba be desen, ya pon nou. Isa vila desen. ¡Ey! ¡Para la escalera! Dile para la escalera, dile que por la ventana, por la ventana. Por la ventana que bajen. Cuidado. Mati partiyo desen, mira katiyo. Mira katiyo desen, ya pon pie, ya pon pie. Yo pon, ya pon. Jadi. Pensa que encontrar. Mi sap sobe. Leko. Ya pon. Voy kwate, uben bolela. Lage koyo pulo desen. ¡Ay, coño! Pero haciendo la garra. ¡El diablo, coño! Kuy, ya pon. ¡Corre! ¡Es mentira! Dice voy de la. Aquí nos van a amarrar a todos nosotros ahora. Dice que va a venir. Mira, este no se quiso ir. No se quiso embalar. Diablo, y se mata también, loco.